Mu mihango ikomeye cyane yaranze igihugu cy'u Rwanda ku munsi w'ejo aho bambikaga abafisiye bakiri batoya mu gipolisi cy'igihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi yo kugaruka kuri amwe mu mazina akomeye cyane yagarutsweho y'igitsina gore kuri bamwe mu bantu baje kwitwara neza muri izi ntambara zari zikomeye cyane, ndetse bibaza no guhinduka bamwe mu bantu bavugisheje benshi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye n'abantu bahawe ishimwe na Perezida Paul Kagame. Ndetse nagaruka ku kubwira polisi y'igihugu cy'u Rwanda ko kurinda umutekano ari zimwe mu nshingano zabo kandi bagomba kuzikora neza, bakazikora batitangiriye itama, cyane ko ari kimwe mu bintu bahimbirwa. N'amazina rero yaje kugarukaho n'abantu benshi batandukanye, aho yano mazina natwe tugiye kuyagarukaho tukaza no kwibanda ku mirimo ikomeye yagiye kurwa n'abo bagore ndetse n'abakobwa. Uyu munyeshuri mwiza mu baturutse Seychelles ni Officer Cadet Nicolette Marie. Umunyeshuri wabaye uwa gatatu ni Officer Cadet Chantal Mureshya. Umunyeshuri wabaye uwa kabiri ni Officer Cadet Isayi Kayiranga. Umunyeshuri wahize abandi muri rusange ni Officer Cadet Boaz Castro. Ku gihembo agenerwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika hariyongeraho umudari mugiye kumutwambikira uhabwa umunyeshuri wahize abandi. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwasubira mu byicaro. Imyaka 25 imaze bw'umurava n'ubwitange bwatumye abanyarwanda babaho kandi bagakora akazi kabo batekanye mu cyubahiro n'agaciro bibakwiriye. No hirya y'imbibi z'igihugu cyacu, izi ndangagaciro zikomeje kubaranga mu bikorwa mpuzamahanga byo kubungabunga amahoro. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tubashimiye cyane inkunga mutahwemye kuduha ndetse n'inama mwakomeje kutugira, kuko ibyo byombi ari impamba izaherekeza buri wese mu bagize polisi y'u Rwanda mu rugendo rw'igihe kirekire. Mu myaka 25 ishize, nk'uko mwabitubwiye, twagiye dukorana ku buryo bwa hafi n'abaturage. Twanakoranye kandi n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye n'izindi nzego z'umutekano zo mu Rwanda ndetse na polisi zo mu karere no hanze yako. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muhora mutubwira munatwibutsa ko polisi n'izindi nzego z'umutekano tugomba gukora ku buryo buri muturarwanda abaho adafite impungenge y'icyahungabanya umutekano we. Ni muri urwo rwego twahereye kuri iyo mpanuro twiha intego yo kubakira ibikorwa byacu byo gucunga umutekano ku musinge utajegajega witwa umuturage. Imiterere y'umutekano ikomeje guhinduka nk'uko byavuzwe
n'umuyobozi wa polisi y'igihugu, kandi ibyaha biragenda birushaho gukorwa mu buryo bugoye, gukurikirana, buhindagurika kandi bwambukiranya imipaka. Niyo mpamvu imikorere ya polisi y'igihugu nayo igomba kujyana n'igihe. Iyo mikorere ikumira ibyaha bitaraba, isubiza ibibazo bihari kandi ireba kure. Uwo rero ni umuco wa polisi yacu twifuza. Gukomeza kubaka ubushobozi mu kongera ubumenyi, ubunyamwuga